Oi. Poteine või? Naeratage. Oota, sa teed videot tõesti või? No las ta teeb. Ei ole või? Now the primary score for Switzerland. For Maureen Busser, 59.47%. For Tanja Moos, 64.21%. And for Corinna Zorc, 62.63%. Scoring for the team, 101 points so far after dressage. Congratulations Switzerland, first round dressage, a good result for you. Now the third nation and the third group, first round dressage, representing Estonia with the 25 El Bazan and Eb Kill. The 26 come back with Kertu Klettenberg and the 27 Lady Lagra and Annie Kaljund. Good luck, Estonia.
Team Estonia. Thank you. Sellel on ikka nii räige lappina. Ja. Ganz besonders, dass die Station Milesko aus Westfalen. Miks sa filmid seda? Niisama, igavesest. Äkki umbes kukuvad ära. I just wanna feel
Onni pääses kaanele. Ei, tsiteerides Kertu Kletenbergi, et mina tahan edasi saada. Ei, ütlen nüüd uuesti, et eesmärk on edasi saada, mitte tagakaanele jõuda. No. Anni on jah, paraku tagakaanel. Esipool on selline. Ja raamat. Sind es 66, in der Summe total 64,33%. Preliminary score for Thomas Hubert from Denmark at age 65 flat at C62 at M. Kuule, kuidas me sellele Eesti esikoolis võtta läheb? Mis ta nimi oli? Grete Vöö, jah? Ta on Parakee. Õige. Seda teadsid isegi või? No, ori jaa, kui Eestis nad oleks. Mul läks umbes 3 sentimeetrit mööda sellest Viana jalgna. Täiesti perses. See täpselt pikki parem. Oli jah? Jaanus, ära ropenda. Ei olnud mina, ma küsisin, kas see on sinna veel. Pane kust ära? Oota, see ei jäänud peale. Sa paned pool juttu juurde vähem. Mida ma juurde panen? Mina esiteks ei läinud ära kinni. Põhimõtteliselt saad küsida selle sama sõitja käest ka. See on Kertu teise vooru hobune. Tal on ikka kettad. Aga peab olema ikkagi see. Ma arvan, et ega sa väga karmimaid ei võigi just. Kertu hobune. Et andaks sulle stekk. Ei stekki või täna olla üldse. Keda ei tugist. Spezifisch ist eigentlich der Schritt. Aufpassen, dass sie echt leicht bleibt, damit sie Schritt geht und das Angaloppieren. Mille kellene? Näe. Mis nii? Millega sulle kuulata. Kertu Kletenberg.
Schnell, schon fast. Wir sind richtig hinten drin gewesen. Ja, aber nein. Der zweite. Steht jetzt jeder einen Prozent mit? Ja, da habe ich durchgelassen. Ja, das ist schon 3 Luft. Und es gibt ja auch einen Fan-Contest. Ich weiß nicht, ob eure Lehrer da schon mit euch darüber gesprochen haben. Ihr könnt für eure Klassenkasse 200 € gewinnen. Und zwar wollen wir so, dass wir einmal schauen, wer von euch... Rebound Deutschland. Punkt 2 für Deutschland, Nadine Kraft. Herzlichen Glückwunsch den Qualifizierten für die nächste Runde. Tallinn. The Tallinn University of Technology. The course of studies logistics. She has been competing in the World Championships for students 2008 in Algeria, as well as 2 years ago in South Korea. For her home country, she is a successful show jumping rider up to classes with 1.45 meters. Mit der Nummer 24, der 24 Chinook für Estland. Hat bereits an den Weltmeisterschaften in Algerien und Korea teilgenommen. She was representing Estonia at the World University Championships in Algeria and Korea. Epke for Estonia. Stable.
Skipper Rebecca from Estonia, zum ersten Mal bei den Weltmeisterschaften dabei, Anni Kalkjot. It doesn't hurt anymore. I only stay to get sick with it. No, Stacy. Nüüd löö lahti sinna. Issand, kuidas ma lödistaks selle. Pane play peale ka ära juba. Ruttu! Tähendab, kuidas selle Jaanus, ära ole, ei kameeri meid. Ma olen väsinud. Jaa, on ju samasugune. Kertu koolis oli hoobune. Ta peab käe kõrvalt tooma. Esimene voor. Just natuke aega tagasi lollitasin. Tomo, was macht Ihr Magen? Da heißen Sie herzlich willkommen zu den World University Cross-Chain Championships 2012, presented by Volkswagen und Fahrzeuge in Aachen. Herzlich willkommen vom 22. bis zum 26. August tragen wir hier in der Abwehrquote, die ebenfalls von der internationalen Jury für die Mitte hier Anni teise vooru takistussuid hoobune. Die bessere Wehrquote, um in die nächste Runde einzusteigen. Kurat. Hier sind die ersten Pferde. 2 korda juba tõrkus oma esitlejaga. Okei, nüüd alandatakse tõket. See vabune vaadatakse välja. Selles mõttes on. Nii, 3. katse ja ei taha hüpata. See 3. kord tuleb ära. Anni hobune vahetatakse välja. Läheb ära. Okei, keegi näitab Kertu. Siis on sinine, siis on süsteem, siis on tagasi see... 1,15 on see rada. Nad ütlesid. Das war mit der 29. One for New Zealand, and now the Dutch add their orange colour to the clear rounds. Das Geschäft noch fehlerfrei, aber hier sehen wir auf der Tafel Diana Marcel. Neben Ergebnis 4 Strafpunkte waren es im Parcours, 31,5 Punkte dann in der Stilart. Well, score now for Diana Marcel for Spain is 31.5. The star mark is the biggest star mark, which is the best. Now we go to Estonia. Und das mit einer Reiterin, die zum ersten Mal bei Weltmeisterschaften bei bestimmten Reitern teilnimmt. Sie war estländischer Meister 2010 im Gesprächssattel, 22 Jahre jung und studierte Physical Education an der Tallinn University in Estonia. Now we go around the globe to Estonia. The return of Anni Kalkjot hails from Tallinn in Estonia, the capital city, and she studies physical education at Tallinn University. And she was the Estonian champion in show jumping back in 2010. Anni Kalkjot now for Estonia, and she rides Luca Toni.
Llega un frío lindo, ¿no? Un frío lindo te agarra el caballo, ¿no? Schlafpunkt nach Annika Lutz aus Estland und damit ist sie schon mal besser im Ergebnis als Steckende. Well, next to go is for Poland, and it is the turn of Jacek Nijiński. He hails from Wrocław, of course, straight from the great horse racing Poland, is local to Wrocław. And he starts now with Luka Toni for Poland. Tegi praegu eeltööd. Testis. Ajab maha. Perses. No kurat. Nüüd perses. Oh, Andi! Congratulations! Yes! Oh my god, sa oled teist kolmandas. Nii, nüüd tuleb sõitma sakslane, kelle 2 eelmist sõitjat pole seda parkuuri suutnud lõpetada. Mul aga Koreas minu kotti sai ikka kolmandasse poole. Viimane rida siiamaani puhas. Hiilis, jah? Hakkab pihta jälle. Üks katse endal veel. Okay, in der Ringkraft. Leider ausgeschieden. Aber laut Regelung bedeutet das, dass für diese Reiter Elodie Weber ja Castello on toodud tudengivõistlustele. Ta on siin sakslaste käes halliks läinud. Ja näe, hüppab ka. Uniform steht vor dem Z, der mit Michaela Silva aus Tschechien 12 Strafpunkte. Ei, ma saingi 3 pool edasi. No meil oli, me jommuna siuke kõigepealt kui kuulda näitamises 3 pool lõpuks, siis pandi. Jaa. Well, that was a very good clear out of the there, so Cecilia Gibbs, that's a very good clear. Kus on jumala pohku üle? Läbi kaamera paremini, jah? Jaa. Nii. See hobune on kõigi sõitjatega teinud seal süsteemi eest tõrke. Eelmisega tõrkus seal välja, mis nüüd saab, põnevus säilib. Jaa, hüppas üle. Tubli! Isegi kui ta maha jääb, siis ta... Ei ole. Oota, kas tal on midagi maas? Ei ole praegu veel.
nips. Oho. Need, kes enne 3 korda välja tõrkusid, said uue hobuse, mis on veel hullem. 2 on neist juba välja tõrkunud. Sellele tulema ka peale, sealt nagu teise suuna. Võtab hoogu. Võtab kraavi. Mis asja? Mis nipp see veel on? Ta läheb lõpetamise peale välja. Ja. Kurat. Nüüd peaks jälle traavile võtma. Kukkus maha ja see tuleb geniaalselt. See puu. Selbst die Bäume tragen Trauer. Oksterid kraavivad minna päris niimoodi. See hobune tundub, tegelikult võib hüpata, aga ta lihtsalt ei taha. Nüüd traavis. Nii, nüüd tuleb üks raske koht. Millega traavis? Süsteemne traavis, aga päris hea mitte. Sinna. Kuule, aga ma ei usu, et neile 3. hobune antakse. See ei ole normaalne. Ütleme, et kõik 3 on suht head sõitjad. Värges. Auf Lavi. Well, now he's starting the journey because the turn of Lisette Adams. Lisette, 25 years old, born in Hanover. She rides Lavi now for Deutschland. Sanchez Romero auf Cherry Boy mit Saskia Schildkamp mit 4 Abwürfen, 16 Strafpunkten unterwegs. Unsere Sponsoren Frau Tonja Wenzel als Vertreterin der Sparkasse Aachen, des Hauptsponsors der Weltmeisterschaft der Studierenden. Herzlich willkommen, Frau Tonja Wenzel. Because Lisette Adams leads with a great clear for Germany, so Annie must go clear and faster than 60 seconds essentially. Lavi, Estonia and Callums last to go in round number 3.
Mal kurz, die Pferde werden uns vorgestellt. Ein wird es ja sein, die diese 6 Reiter über den Hindernisparcours tragen werden. Mit Nummer 47 ist es Lord Fauntleroy. Wenn man einen Angriff nehmen, los geht es mit dem Parcours, mit dem Chio-Ochser in blau-weiß gehalten, dem Hindernis 1 am Einladen gebaut, eine freie Distanz, weiter auf den Steilsprung hier vor uns, der ist Hindernis 2. Sehr versammelt. Oh. Med mindre de klarer å huske på hva de andre, da, men da vandrer han opp. Det kan jeg gjøre. Spitzenvorstellung zum Auftritt. Leider kein. Und schneller. Hoppa. Og så Rina. Keto. Helt på vei, gammel. Nei! Hispaania sai finaali. Kadri on bronse. Väga hea. Nei, Kadri on bronse. Veel üks maas.
et nad tõrkusid kõik välja, nad said uue hobuse. Stille Unterstützung. Järjekordselt. Need kõik inimesed ei ole lihtsalt. Tuli maha va? Emil Flamm sai edasi. Kiir on vist.
completing her test for Austria. First to go, the 2 in this dressage championships. As I say, also very good in pure eventing. Won the Rural Rally Championships, that's the Europeans last year, the 2-star level in Great Britain. And also just competing very well at 3-star level in eventing, was second last year at Cagliari in Italy. So Charlotte completing her test. Well, now shall we go on to the second. Of course, for the home side, it is Charlotte Rayborn. She has got a very good record, this lady, born in Dortmund, just 23 years old. And this year she was both the combined and individual champion for dressage at the fantastic Romanian Student Riders this year. Charlotte Rayborn now for Germany, her 3-star test. This is Schirkar for Germany. Charlotte Dobrechtsberger mit Eingabenpflicht. Note von 67,08%. Nun für Deutschland. In der Pflichtaufgabe, sie hat eine Kürnote von 62,10% und sammelt jetzt. On with the individual finals for the World Championships in Aachen. And this is Charlotte Rayborn now for Germany. She rides her compulsory test with Dykes-Hoff Romeo. And at the moment she's 5%. Kes seal siis olid? Saksa, Prantsusmaa ja ma ei mäleta. Jäätopustamma. Küüri hobune hakkas vahepeal täiega vastu, mingi ei läinud edasi ja siis ta sai mingi, ma ei tea, alla 60%. Is a provisional gold medal for Charlotte Rayborn. Are you ready, guys? Ready, steady, go! It's a good lead, Belgium just in front. The Swiss, oh my God! The Swiss are playing catch up. Belgium in the Romanian man is so slow from the win. Oh no! It's a collision. Belgium in front. Oh, it's national up here. Oh, Belgium are coasting. Oh, hello. This is Kangaroo, Belgium. He wins the race for Hutto.
kuus on see. Nüüd on see kolmene süsteem sees. Teest jääb hullu. on, ei tea, viimane tõke tuleb ka maha. Sehr herzlich willkommen heißt der schon vor 2 Jahren. Studentenreiter in Südkorea. Am Start war für sein Heimatland, für Norwegen, der seit dem Alter von 10 Jahren im Springsattel zu Hause ist und schon. See ei ole esimene kord. Kurat, appi, see hakkab vastu praegu. Õige võtta. Mine hobune. Sai või saanud? Tahtis koju minna. Võttis kannused ka veel just enne ära. Und das ist die Ziellinie. Kuule, hüppama õppis. Ikka sitaks hästi oskab sõita. Nüüd. Näe. World champion in Aachen, Superman, clear round with Sifka. That was beautiful, Wolfgang. Yeah, you're right, that's what... It's Diana Marcer, great kit in the first round, Capitals Rouge, the second round.
sellega sa pead alla 16 võitma. Kõik parem. Raavile jäi. Miks pole mõõta rohkem? See oleks nagu huvitavalt. Seesud jälle. Kurat, nii hästi õppab, jah. Palju tal üldse tõkkeid lõpuni on jäänud? Nüüd ongi ainult 3 jäänud ju. Nüüd on korras juba, jah? Nad ei tõrguna. No nüüd on juba korras. Ärge hädaldage, ma filmin juba.